Ici ni nyumba cia maabithaa borithi ya Kikuyu na itiragucĩrĩria maitho na hanini kuna rĩrĩa kwaura borithi maikaraga ta marenja ũndũ ũrĩa ũtũmĩte maabithaa a nyumba Kumi mwena wa Kikuyu matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Obita Kabirũ wĩkĩrĩte na kũrĩ thirikari ya nyumba cia borithi werũ nĩguo mahote kũruta wĩra wao wega. Napenda kuomba wale ambao wanahusika na mijengo ya police station watujenge hii polisi yetu ya Kikuyu modern, kwa maana ile mjengo tuko nayo ni ile iliachwa wakati wa ubeberu. Kwa hivyo ombi langu na hata manyumba ya officers ni nyumba ambazo huwezi ukafurahia. Hata officer akitoka kwa akikaa kwa hiyo nyumba hawezi kuwa na raha. Kwa hivyo tungeomba Kikuyu tujengewe nyumba mzuri ambazo hata polisi mzuri ambao itakuwa na offices ya na OCPD mzuri, kwa maana zile ziko najua na nina uhakika nimeshashuhudia zinanyesha. Gwakwo werũ kwa nyumba ici cia borithi nĩ gũgũteithĩrĩria hanene mũrutĩre-inĩ wao wa wĩra kũrĩ mũingĩ nĩ amu nĩ mekuona thirikari nĩ ĩramarũmbũiya. The working conditions of the police, give them equipment, give them offices, give them proper housing, so that they also appreciate that they are part and parcel of the community. Already here in Kikuyu, there are plans to have new housing units for the police. Once that is done, once that is the police feel that they are appreciated, I am sure they will be more than willing to now understand and work with the community better. Miaka ya na hau gabere kigina kia Ngcdf kiahũthĩkaga gũtwara ceceni cia borithi hakuhĩ na mũingĩ, na rita rĩrĩ aikari a Kikuyu na atongoria marenda kigina kia mwaka ũyũ kĩhuthĩrwo harĩ kũgacĩrithia mĩikarĩre ya nyumba ici cia borithi ya Kikuyu. Miaka iliyopita Kikuyu pesa za Ngcdf zimekuwa zikitumika kupeleka police station karibu na watu. Kwa hivyo utapata pesa zilikuwa zinatumika kwenda pale Nderi unajenga police station, kwenda pale Undire ukienda Kino. Kwa hivyo hiyo miaka ambayo imepita mheshimiwa amekuwa akijenga akipeleka ugatuzi katika sublocation zote za Kikuyu, lakini huu mwaka wa 2024 tumesikizana ya kwamba now that amejenga huko sasa atakuja hapa apatie hii police station a new face. Oho aikari nĩ merutĩire kũnyitanĩra hamwe na thirikari nĩguo gũcenjia mĩikarĩre ya maabithaa borithi na kũhe ceceni ya Kikuyu Uthio mwerũ. Chochote kile ambacho kinahitajika ambao labda serikali imekosa kulete, tunashikia pamoja kwa sababu hii usalama ni yetu na hawa ni maafisa wetu na ni mzuri kwa namna hiyo. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ Ng'endo wa Njogu.